Ishera ria Minister wa Mai Eugene Wamalwa kaunti-ini ya Kirinyaga niria gwikira aikari mwihoko ari mwena uria ukoragwo wihoketwo kuhonia bururi na mucere. Urimi uyu ni ukoretwo ugitungana na mathina maingi, wagi wa mai ari umwe wamo. No riu thina uyu ukirie guthira thutha wa waki wa damu ya Thifa kwambiriria. Ni mradi watu wa Kirinyaga na eneo hili lot wameungoja kwa muda mrefu. Wamalwa augete waki wa damu ino ni uguthie haraya hari gutigirira magetha ma mucere ni mongerereka. Ili Kenya isiwe inatoa mchele kutoka Pakistan, tukiwa na Thiba Dam hapa, wakulima watakuwa na maji ya kutosha na tutazalisha mchele wa kutosha taifa letu. Governor wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru akihoka waki wa damu ino ni ukuguna aikari na njira nene. 30% ya contract ya mai ikoro irabeanwa kwa andu maitu ma Kirinyaga. Anake tumandikwo wira na atumia tumandikwo wira na Kirinyaga ithi na mbere. Aikari a mwena uyu ni mamukirite waki wa damu ino kuona wona yarika arimi marihotaka kugetha imera igiri mwaka-ini umwe. Takimera kiu kirathirire tutirani na mucere tondu gutiari na mai. Mucere ni womire na ugikethwa kamucere kanini karakarari na goro muno. Ninge thirikari ni yaniriire ati kuri na mufango wa kwararamia damu ya Bunyara iria iri kaunti-ini ya Busia. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Gathoni wa Jehia.